Yeah. Hey. Don't tie your phone. It's in a bit too low way. Yeah, yangena konde kuwe awungeke ungiphike usasenza inkabi kodwa ngebhari umthinta ngothise kubona ukuthi usakhuma awuna moya kumic ungumfana osabeka amafuck kodwa feel like a big guy konke kwenzayo kukhomba ukuthi ufuna respect kanti respect ithola ngepen hayi ngenecklace ingakuphula ngisho ngakhoke amabutho sindayo ulwi ngeqiniso ulwa ngeloud mouth awunamandla uthi ungumuntu omkhulu kodwa inhliziyo yakhe inkani izinyembe zakho seduze noma nguphonsa iline eyodwa inkabi impela ikhali ayisishaya isifuba kodwa wena mfana eri-interview yakhala ngothando nizwile ukuthi uyathunga obufuna ukuhlala relevant kanti into okuthina phezulu i-hype ayitalent ngiphethe izinkondo eziluma njengezinja zasembweni wena othethe izinto ezinkulu kodwa zineway yespagethi amazwi kayakhula kodwa wahlangana ungathi uyalwa nodanda nodunga noparagraph yakho awazi ukuthi bariyenzela ukushaya ayukuthula mina ngigeneral wena umkhwenyana othanda ikamera ijaya ngezulu elimhlophe elimnyama edyave esabekayo wena uyimeme nje into abantu abayisebenzisayo ukuhleka impi ayenzela ukusho ukuthi ukhulile enziwa ngamaraphu uyazi ukuthi bakini ubani mdala ngisishubula lawo madlips akho awantsedi lutho ngiyindoda eshaya ngeqiniso wena ushaya ngephotoshoot khumbula inkabe ayidansi njengeclown inkabe ibambeki yalimali yaphendula ngesound ngingakufake eyathini wena umzelo ngoba lamazwi yakho awanambithenga ihlobo nginyamzalile hardcore flow wena nge-makeup flow usulo sabekayo uyizulu yakho i-gossip show ngikhipha ubuso bakho obungamanga ngidlula konke okwenza yokukwelike ngenalutho awungazizwa kahle thela amanzi yangushaya ngamabomu kodwa ngikhuluma iqiniso wena usilo izinga lami ngitshela iqiniso lingahlungwa wena uthi uyakhuba kodwa kurap uyaphunyuka ngiyakukhwetha nje kuvese yodwa inkabiye yakho ingathi yawa kodwa usama ukuyibamba yeah ayikhona mfana ungikhulume kanje uwanthi umfana kuthanje ngintepha phansi njengebode inkaba iyona into yokudlala ngingadi ngempela izandla zami sikhuluma wena uthetha ngepen kuphela iphethe izikikaba wena uphethe izikhala uthanda ukuza ukuthi abantu bakutshela ukuthi uyadlala umfana unungumntwana wesikole mina ngizalwe lapha amadoda hlatshwa khona ngekole uthi ngiboka amabhakho ngoba ngifuna ukubonakala mfana yazigqokela ngoba ngimfana ungena ndaba wena ufuna i-validation ulinde ama-comment mina nhleli luthi street yangazi yangihlonipha ego yakho uyakhuluma lena ndawo awulina abantu abangibhela ulwa neshadow yakho ngibona ukuthi uthukuthele ngoba ngizange ngikusabe mfana ngisabe umuntu ngihamba neqiniso emzimbeni awunawo amandla okushaya amadoda ezitaladini ushaya amabhasi kuphela kodwa ngisho lawa buthakathaka uthi uyinja kodwa kuzwakala ukubonga ngisho izinja zasemnyango zingaphezulu kwamandla akho ngizwile ukuthi uthawuzange ulandlela ama-like kanti yonke into yenzayo yaqala nge-hype awusoze wangihlula ngomlungu mendaba yezibharakwaho ngikabi ngaba umuntu ingushaya ngendaba zami zenzeka ngempela wena uthi ngiyadlala kodwa izinto zami ziyenzeka ungithi ngikhala ayibo mfana nikhuluma iqiniso wena uvala umlomo ngoba ukazi uhlangane nobunzima awungisabisi ngeflow yakho wekhanda ushaya iverse uthanda ukuthi abanga ukuthi uzofika lapha phezulu kunja phezulu kunesintaba futhi